kunan ruwaykuna panaykuna rimasunchis cruz ruwakuyninchis manta ya allinchu kama mantaqchu pikuna munanku cruz manta yachayta Bibliamanta kama pero hermanunchiskuna kashankuchu manachu hermanunchis evangélico wayqinchikuna kashankuchu aqchu mantaqchu kashanku uqarimisha makita qankunapas yachayta munankichu cruz manta mantaqchu ¿no es cierto? Cruz manta yachunchis imaraykus cristiano catolicuna cruzta ruwakunchis ¿no es cierto? Hasta rik waspata qhawashankis waspata chapi urqukunapipas kan hay veces rik siempre kampuni kipipas kashan cruz kay killapi mayo killapi wayqikuna panaykuna ima p'unchayta nuqanchis celebranchis cruz manta a ver pin nimero mama 2 de mayo 3 de mayo 3, ¿no es cierto? Allí me gusta entonces. Ya, siempre no canchas cruzaca maitañas papas ruay con spone, siempre, ¿no es cierto? Viajanchis y maña chipas, otra mancha ricuchanchis chipas, abuela chans con nevaran serike, ocude nevaran serike, cruzaca sahraca mancha como nesperek, mandacho. Rick, sahraca mancha como cruz, y maray cuchapa y con nevaranchas, chicunata y mayachasuns, con la Biblia mante cama pero, callaremos a ver. Kuna punchay kunan kashanko kay llaqta kunapi qankuna wasikich pipunen kanko huk inimigo kuna hina ya chita yachanais pikunata chi inimigo kuna hina tianko a ver panay Rosemary ñawinchara mancho chay primera lectura kashan que Filipenses capítulo 3 18 anjita a ver panay aska kotitayan mirqaykichis kunampas waqmantan waqayni wanraq nimikichis oye arizons a ver imatas a ver San Pablo nevachanchis aska runakunaqa Cristo cruzninpa enemigo hinan kawsanku cruz Jesucristo etanchispa cruz nimpa enemigo hinan kawsanku nespa nesarek kunan puchaykuna tapukusunchis kashan manchu runakuna kipi llaqtaniskunapi cruzta Jesucristo etanchispa cruz nimpa enemigo hina kashan manchu mantaqchu mana kashan rik pikunata kashankuman huk sextakuna rik sexta protestantes nin rik waykuna panaykuna hermanunchiskuna paykuna kallankuta nuqanchikmanta lluqsirakapunku cristiana católica riki chiymanta lluqsirakapunku rik nuqanchikmanta aqarakapunku hinaspa ninku amaña cruzaqa ruwapusunñachu nispa ninku chayqas cruzqa riki señal muertemantama wañuymantama chayqa señal nispa nipunku chaymanta imata nillankutaq cruzqa maldición nispa ninku chaymanta imata nillankutaq nuqanchik ruwakunchik cruzta chayqa hukmantan Jesucristo aytanchista chakatapushanchis nispa niwanchis rik huk inimigo hina riki aqnata cruzta chiqnikuyta munapushanku chaymanta nishallankutaq a ver chay cruztaqa riki llant'apaq hina ch'iqtarapus wayk'urakapusunchis nispa ninku chanqapusunchis cruztaqa nispa niwanchis ¿sí o no? Wakinkuna niwanchis hasta nuqatapapas niwanku imapaq chay cruzta acaso Bibliapipas ninchu cruzta ruwakuy nispa niwanchis entonces kashanpuninki kunankamapas a ver repitiaramayku hermana Rosemary aska runakuna Cristo cruzninpa enemigo hina kawsanku Rik nisharik Filipenses capítulo 3 versículo 18 anchip wakinkuna antokuis icha umakis allin chukashan takas genaspa yuyarunkichis rik siempre antoykuna napuni rik Filipenses capítulo 3 18 anchip nishawan wakuna panakuna kunan punchikunapas kashankun enemigo hina tiashankun kay ñawpaqanchis entonces wakuna panakuna chitan nuqansi yachananchis ¿no es cierto? Chimanta rimallasunta kay católico kunapas nuqanchik cristiano católico kunapas dudayta munapushanchis wakinkuna cruztapas ruwayrukunku uñachallataña aqnachallataña waykuna panaykuna aqnachallataña imachata hinallataña qhalqirukunku anki uhuchallapiña rik entonces chayta imarayku porque católico kunatapas nuqanchikta pinsachipashanchis anchina nirayta ya o sea nuqanchikta pinsachipashanchis pantachipashanchis maypi chaypi nashanchis Gálatas capítulo 3 versículo 1 anchipi panay a ver ñawincharamayku munachata pananchiskuna wayqinchikuna uyarinanpaq ay Galacia provinciapi tiyak mana yuyayniyuq wayqi panaykuna pitaq pantachirqasankichis chirqa willakuykunata mana kasukunaykichispa qankuna kikiykichismanmi chakatasqa Jesucristo Crischayninta ancha sutitapuni willarqankichis rikushawanchispas paran hinapuni aha rik chaypi nishawanchis waykuna panaykuna kaynata rik hasta catolikunapams hasta nuqanchispam chaymi nishariki ay Galatas provinciapi tiyaq mana yuyayniyuq nispa o sea mana yuyayniyuq rimaqtinta tukurapusqa para por ejemplo qankunaman ya chikisman kuna rik chaymantata huk killamanta kutimiyman hinas qankunapas pinsapus shallawaqchisqa entonces cruztapas kanarapusun nispa shallawaqchisqa rik imarayku qhawar nishan pitaq pantachurasunkichis nispa o sea kunan p'unchaykunapas kashanman ya pantachir ya pitaq pantachurasunkichis chayqaq willakuykunata
mana kasukunaykichis nispa. Chiqaq willakuytaqa pitaq nuqasmi yachiwashanas catolicunaman kay Papa Francisco manta kashankuriki otaq sacerdotekuna naqa padrino Zamora Padre Bernardino paykunawan kushka chiqaqtaqa iglesia catolicamanta yachiwanchis manan kanchu hawamantaqa sapaq runakunaqa manan huk runa nin maniki nuqa pastor kani nuqatan uyarawanayki nispa hamurumanchitaqa kasunanchischu porque payqa manan Diospaq enviasqanchu Diospaq enviasqanqa pikunata riki kay apostolkuna obisponchis Cuscopi kashan por ejemplo paykunata nuqanchis kasunanchis y minan kay huñukuyninchikunapi yachanchis anchiykunata nuqanchisqa kasunanchis manan kasumanchu huk runakunataqa hawamanta hamuqkunataqa riki respetuwanqa pero nuqanchis uyariykunchis ya pero mana creyinanchischu eso es bueno, ¿no es cierto? Chita niswanchis waykuna panikuna kaynata qankuna chaypi descubrinaykichis cruzmanta rimashanchik qillqapi qhawariychis chiqaq willakuykunatan mana kasukunaykichispa nispa, ¿no? O sea, mana yuyayniyuq hina pantachis hina, o sea, umanchista maqchipuwashanchis, ¿no? Nos están lavando el cerebro, ¿no? Munaychata, hay veces hamunku, y mina rika atoqpas achali con ubijamanta rike, ubijachenali hamun, no kanchis wasinchisman, engañarwanchis, hinaspa rike paykunaqa amaña cruz trabakusunñachu, porque chay cruzqa ídolo, nespa no antes, ¿no es cierto? Chita pantachiwanchis, pinsachiwanchis, ídolo taqchiqa nuqaqa mana, entonces nuqaqa chitaqa ruaymanñachu, nespa, pinsarapunchis catolicunapas, anchinata walkuna panaykuna, chita nashawanchis qhawari. Qankuna kikichismami chakatasqa Jesucristo lich'ayninta ancha sutitapuni willarqaykichis nispa. Chakatasqa Jesucristo nishami. Chaytapunis apostolkunaqa presentasqa chay predicasqankunapi kay Galacia provinciapi waykuna panaykuna. Nuqanchikmanpas chinallitapuni yachiwaranchis riki. Padrinskunapas, abuelachankunapas yachiwaranchis kichallantapuni. Chakatasqa Jesucristo, pero nuqas ninchis, imapaqtaq, pero chakatasqa Cristore nuqari hapiyman. Nuqaqa ashwan munani resurreccionlamanta nispa. Causasha Jesucristuta munani nispa. Pero hunallan ya descubrisonchis imaraykus nuqanchis chay chakatasqa cruz tapuni nuqanchis hapinanchis. Ya, suyaykuna huk ratuchalla, ya. Chitan kunan uyarisunchis, a ver, panay huk namañataq pasayarusunchis kunan. ¿Qué es la cruz? Imataq nuqanchis catolikunapaqri cruz ri, imataq apostolkunapaqri cruz ri karan haqay timpupi. Chita kunan qhawayrusunchis munaychallata. Uyarinkichis waykuna panaykuna. A ver panay, primera carta a los Corintios capítulo 1 versículo 18. Anotakuychis, ya, chi importante kasha. Chirayku abuelachaskunas nawaranchis cruztaqa manchakumi saqra nispa. Chirayku nawaranchis chaypi primera carta a Corintios capítulo 1 versículo 18 nishan. A ver panay. Chinkayman riqkunapaqa mana yuyayniyuqmi kaymi Cristo cruzninmanta willakuyqa. Ñuqanchis despichisqakunapaqmi ichaqa chay cruzmanta willakuyqa Diospa atiynin. Ajá, entender ranchich mandaqchu. Yaqsun wakiuna mana entendikuch imat chipir nishan kupascha. Qhawar chinkayman riqkunapaqqa o sea riki chay cruzta chiqnik runakunapaqqa iman kasqa cruz qhawari mana yuyayniyuq kaymi nispa. Cristo cruzninmanta willakuyqa nispa. O sea, mana yuyayniyuq kay, o sea, imanchanta castellano rimaypi nishami. Qhawari, el lenguaje de la cruz resulta una locura nispa. Lokukunaq nami loquería hinan nispa nishan, ¿no? O sea, por ejemplo, catolicuna lokuchkanchis imachu cruzta q'ipikos chipurnanchis riki. Ajna hinaya chay mana yuyayniyuq mana, a ver, chinkayman riq runakunapaqqa, o sea, mana católico runakunapaq, pero catolikunapaq riq qhawari, a ver panay leyaykami chaymanta nuqanchis nishan anchimanta pacha. Nuqanchis Qhispichisqakunapaqmi catolikunapaq nishaniki, o sea, nuqanchis qhispikuqkunapaq chay cruz ninchis iman kasqa, a ver. ichaqa chay cruzmanta willakuyqa Diospa atiynin. Imaninmi? Diospa atiynin. Imanishami. Ima? Diospa atiynin, ¿no es cierto? ¿Entendéis chito manachu? Manachu icha entendéis. Icha manachu imatapas nuanchis. Diospa atiyninchu manachu. Imat atiri. Castellano rimaypaq nishan ajnatu waykunapunin. Es poder de Dios. Poder de Dios. Chichu nuqanchis cruzta chiqnikusuman. Diospaq podernientaq chiri. Saqrata chaypi vencen. Manan waykuna panaykuna cruzpiqa Jesucristo aytanchista riki ganachikuranchu saqrawan wañuspanqa. Ashwanpas wañuyninwanmi saqrata ganan, sarun, pampan. Por eso es poder de Dios. Diospaq atiynin. Eso es. Chita nuqanchis yachananchis. Aqllaykusunchis mandaqchu. ¿No es cierto? Diospaq atiynin. ¿No es cierto? Eso es waykuna panaykuna. Chita nuqanchis yachananchis. Chaymi riki abuelchaskuna niwanchis Diospaq atiyninta chayqa saqra manchakun chay
cruz tarwaikunchis chirayku ahorita vamos a aprender nunca cruz tarwakunanchis tapuni matinchis kunapi marcakunanchista todo vamos a aprender suyaykullas wakinkunaqa yas nishankunacha pero imaqtinta cruz señal tarwakunchis nispa rik wakinkunaqa newas ña protestante kankuman kipichaqa yastañacha makinkuta uqarimushankuma es mala interpretación nispa yastaña nimushankuma pero catolikunata kashansiqa mana bibliallatapas qhawashanchis chirayku nuqanchis preparakunanchis bibliata qhawashananchis siempre hasta kunan radiokuna ujunkunatapas uyarichananchis televisión ujunkunata internet ujunkunata rik Facebook, YouTube, chikunapas ña hasta comunidad charamuña, ¿no es cierto? Chikupak ujunkunatapas yachananchis preparakunanchis ama engañas kananchis porque nuqanchis tan chaynata engañashawanchis cerebronchista maqchipuwashanchis hermanonchiskuna chayta nuqanchis cuidakushananchis ¿ya? Entonces wayqaykuna panaykuna chayta yachunchis kaypi sich nuqanchis mana cruzmanta rimasunmanchu riki mana cruzta qhawasunmanchu mana intendsunmanchu chay munakuymanta nuqanchis munakuymanta entendenanchikpaqa riki entendenanchismi cruzta porque chay patapin Jesucristo aytanchis Diosninchis cruz patapin Jesucristo aytanchis Diosninchis wañuran nuqanchis rayku pero huk palabrachata mana mencionaminkichis munakuaspanchis, ¿no es cierto? Mana taqchu. Entonces Biblia mejor recuerdos panay. Ya chip kashan Juan capítulo 3 versículo 16. Ya anqaps nuqa yullakushekis manbasharik. Entonces Biblia Dios pasamento uyarisons. A ver, Juan capítulo 3 16. Dios ka anchatapunin runakunata munakurkan. Rik Dios ka anchatapunin runakunata munakurkan. Pero no kasta pukunchis. Maypitaq Dios munakuanchis waykuna panay. A ver nemais, maypin Dios munakuyninta rikuchuanchis. ¿Ha? Cruz patape, ni mushan con chip, a ver, descubrir sueños, a ver, sich cruz patape manatach, a ver, Romanos man pasados, Romanos capítulo 5, 8, a ver, panay chita, leerá Maico, a ver. Dios me chaca monacuinita ricuchiwanchis, huchasapara cachapinchis, Cristo guañupuascanchisman. Cristo guañupuascanchisman, nisham kare, Dios me chaca monacuinita ricuchiwanchis, nispan, ricuchiwanchis, kawarichiwanchis, castellano me peca nishasca. Dios dejó constancia del amor que nos tiene, constancia. ¿Y más constancia? Por ejemplo, evidencia, constancia. Y machos, por ejemplo, colegio, escuela, colegio, instituto, siempre campo, estudias hay constancia, ¿no es cierto? Constancia, chip, kawanap. Cierto, y tapone chip, kajan, manacho, ancha kawanake, campo, constancia. Si tan dejamos que chuare me vaca, kainata. Munakuininta rikuchuanches. Dios me ichakan munakuininta rikuchuanches. Huchas aparaj, kachachtinches, Cristo, wañupuas anchis wanespa. No hasta pikunches. Maipita Cristo wañuporan. Maipi. Cruz patapi mariki. Entonces, paime wañuporan. Entonces, chipita wañuncheja, no canches, chita, no canches, kawakunches. Muestrata hina. No canches cruz ta kawayunches cheja, rikuchancha, Dios pach munakuininta, chip, fotografía hina. Chitacha naja, rik, nimshareke, a ver, naja. Gálatas capítulo 3 versículo 1 chip nishan que chakatas Jesucristo rikichayninta ancha sutetapuni willarqaykichis rikushawaqchispas karan hinapuni nispa rikushawaqchispas karan khawashawaqchis foto ta karan ahnatapuni waykunapanakuna no rikichayta hinapuni nispa entonces chiray waykunapanakuna chaypi no kanchas khawanchas chay munakuyninta Dios paq munakuyninta ya entonces chiray no kanchas pas diferentes monacuita conan. A ver, cancona pura niramaiches. Y mata no canch cristiano católico napach monaco. A ver, niramaiches. Y mata cama entonces sich keep no canch kawashans entonces y mata monaco iré. Amar, o sea, y mata monaco o sea. Ya. Y más entrega, ¿no es cierto? Entrega con sacrificio, ¿no es cierto? Que vida causa y coy. No chiray que no canches pas Dios ninchista munakunanchis. Chi munakuyatawan, chi munakuyawantajme no canches pas runamasintabas munakunallanchista. Ya, chi munakuyawantaj. Kiki entregaban, ¿no? Entregaban, sacrificiaban. Siempre munakuyak. Santa Teresa de Calcuta eran amar es no hasta que duela, o sea, nawanchis rahmi munakuchtinchis, ¿no? Siempre no canches perdonanchis pone runamasinchis kunatabas. Anchi munakuy muekuna panekuna, recuches hakasha, chi cruz pewekuna panekuna. Ya. Kunan kawaisun saber Efesios capítulo 2 versículo 16. A ver, kawaisun panay a ver. Cruzpi wañuskawami Cristoka iskaynin llaqta cheklinakuyninta uchukachispa huk cuerpullaman huñukurkan. Yaqsun mana entendikuchan a ver panay hostawan. Cruzpi nishamrik, a ver. Cruzpi wañuskawami Cristoka iskaynin llaqta cheklinakuyninta uchukachispa huk cuerpullaman huñurkan. Ajá, huk cuerpullaman huñusqa
kay Cristoqa iskaynin llaqtaq chiqnikuyninta, ¿no? Castellano rimay imanchawam destruyó el odio en la cruz, nispa. Nunca está pukunts. Imanaqtinta Jesucristo aytanchis kay no sagrada nsoma otra sagra obranta chiqnikuyrik chiqnikuyta cham odio nchamnik chayta chinkachita munan usa chinkachiran kay cruz pueqkuna panaykuna. No anchitaqa Jesucristo aytanchasqa munawanchis Diosninchasqa manan sagraq esclavon kananchistach munawanchis ashwanpas contento kunan imena riki kusirikusharanchis tusuyunchis riki cristianoqa siempre alegre contento riki hasta bromachakunawan imi mana nuqanchisqa cristiano katikunan a la vista uyallinchisqa riki problemaña imaña kanman chipas pero Dios wan kashanchis no chipaq waykuna panaykuna salvación yanchispaq nisham waykuna panaykuna cruzpin wañusqanwanmi Cristoqa iskaynin llaqtaq chiqninakuyninta uchucachispa huk cuerpullaman huñuykurqa nispa uchucachisqa no tukuchisqa no entonces chimanta nishan ajinapin Dioswan allipunachirqan cruzpa chawpillantataq nispa chay cruz patallapitaq waykuna panaykuna tukuchiran kay chiqninakuyta chiraykurika huñunachwanchis munanachiwanchis Diosninchasqa munakuypi kawsananchista munan no chay cruz patallapitaq chita tukuchin waykuna panaykuna chaymanta waykuna panaykuna qhawarirsunchis Hebreos capítulo 2 versículo 14 ya. Chay hinaka imaynan wawakuna aychayo yawarniyo karqan chay hinallatatmi Jesuspas aychayo yawarniyo kapurqan ajinapi Jesus wañuspan sagraq atiynin wañuypa chawpinta kamachikusqanta kachupun chinkachin tukuchin. Entonces, momentos silencio que daban chip ni chavan sobre kuna cascalantata, ya al morir, ¿no es cierto? Guaños pas Jesucristo entonces kay sagraq atininta, no sagraq atininta qichupu. Pero may piniran sirke cruz patallapeta. Chiray kuni que sagraq cruz taqa mancha kumpun. Sagraq mancha kumpun. Chiray kuni kan cruz taqa ruay kuns. Mana tiempo ay parawanchis pero poncha ka mancha compartir. No invitamos a que más bien que cruz mantaña ruarana ni hoj video ta de que kan kun ay kun que redes sociales uhuma, ya. Facebook uhuma otah YouTube, TikTok, may mams. Ya, internet más que caminando con Cristi María. Entonces, si con antema tres machanches, anchilata jancuna riconquiches cruz manta, cruz de los cristianos. Biblia van cama. Si ta hermanos protestantes con nevason manchipas, manama Biblia cama, no son humana, porque Biblia van cama casa, entonces chiray cual con paneguna ama renega con chichu. Ya, mana renega con apachu, mana ima pachu no ya chanchisna alinta, porque hojlaromat amos con acá, yan calla, ¿no es cierto? Iglesia católica uyarnas, mana no quita invita camiones, iglesia rimas ampone que casa, por ejemplo, con catecismo taikroas, que catecismo, con experto que es, con no experto que hermano Biblia kusama nas mana. Anguna iglesia ya cheskan haikun que ches chipin kashan que ikuna ya ches ya chimanta hoj fragmento tena or komushane no ya cheskan kutaña no reflexiones kan kutaña entonces hoj puncha y kama tupanan skam wa ikuna panaguna gracias.